Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech reġa' semma proposta li huwa stess kien diġà qal pubblikament li ma jużajiex għax ma jaqbillux tant li qal li ma jagħmilx liħ minna. Il-ħadd waqt l-attività politika li jagħmel kompla bis-soltu idejat li semma fl-aħħar elezzjoni ġenerali u din kienet waħda minnhom. Edna li aħna fil-gvern inkun qegħdin nagħtu somma flus lil dik il-familja li tneħħi il-vettura tagħha, iċċedi il-vettura tagħha. U ma tixtrix vettura oħra l-numru ta' snin. Sa jinqas minn sentejn ilu din l-istess proposta li issa Grech qed jerġa' jimbotta kien tkellem dwarha u pubblikament iddikjara li hawn min ma jaqbillux biha inkluż u stess dakinhar kien għalek. Will you make use of the 10,000 euro scheme and give up your car and go car free? Thank you. Thank you very much. Well, my car right now is a bit more expensive than that. Maybe I can do it later. Nuża karozza b'għadu biex is-sens komun mbagħad jirbaħu. Karozza li tiswina qas minn 10,000 nċedi lilha u allura nieħu kieku loti jiena wkoll għaliex le. Tul l-interventi tiegħu il-ħadd il-kap tal-Oppożizzjoni tkellem li se jkun fil-gvern u appella biex il-Laburisti jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Jekk inti tħobb lill-Partit Laburista, ivvota lill-Partit Nazzjonalista.